Mu gihe benshi batekereza ko Afurika ari umugabane w'akarengane n'ubukene, ukuri kuri inyuma y'iyo shusho gukunzwe kwibagirana. Uyu munsi ndabagezaho urugendo rudasanzwe rwo gusura ibihugu 10 bikize bifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi muri Afurika, aho amafaranga ahererekanywa mu buryo budasanzwe, inyubako zicunga umutungo n'amabuye y'agaciro byahinduye amateka y'uyu mugabane. Ese wari uzi igihugu cya mbere gikize muri Afurika cyaba kiri mu majyaruguru, mu burengerazuba cyangwa mu majyepfo? Reka tugende buhoro buhoro duhereye ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere, tugenzure aho biherereye, ibihugu bihana imbibi nabyo, umubare w'abaturage n'ibintu bigaragaza, ndetse bigatumwa bishyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bikize cyane. Witeguye gutungurwa kuko Afurika ifite byinshi bitangaje utigeze wiyumvisha. Njye mwumva ni Kizito Mr Scolaire. Muhawe ibihugu 10 bikize bifite ubukungu buhagaze neza, ubutunzi kamere, amavuta, gaza, amabuye y'agaciro, ihuriro ry'ubucuruzi, serivisi zifite agaciro n'ibikorwa remezo, ndetse n'isoko rinini. Gusa ntabatindiye ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana ikaba iherereye mu burengerazuba bwa Afurika. Nuko Ghana ihana imbibi na Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Togo. Tutibagiwe ko Ghana ikora ku nyanja Atlantique, dore ko Ghana tugendeye kuri gross domestic product cyangwa se umusaruro mbumbe w'abaturage muri uyu mwaka wa 2025, Ghana ifite miliyari 88 ndetse na miliyoni 330 y'amafaranga y'Amerika, ubwo ni mu madolari. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza nuko Ghana yagiye igaragara mu bihugu bifite zahabu n'ibindi bituma iba kimwe mu bihugu bifite ubukungu, amafaranga menshi ndetse n'ubukungu buhagaze neza cyane. Kikaba gishyirwa ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 w'ibihugu 10 bikize cyane muri Afurika turasanga igihugu cya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire akaba ari igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika. Iki gihugu kikaba gihana imbibi n'ibihugu twavuga nka Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso ndetse na Ghana. Iki gihugu nuko gifite umusaruro mbumbe w'abaturage, gross domestic product, mu mwaka wa 2025 bigaragaza yuko ari miliyari z'amadolari 94 na miliyoni 480. Urumva ko ari igihugu gifite umusaruro mbumbe w'abaturage uhagaze neza cyane. Nuko ikindi gikungahaye ku bukungu buri mu buhinzi bukomeye nka kokoa, ubucuruzi ndetse n'ibindi. Ibyo bigatuma kiba kimwe mu bihugu bishyirwa ku mwanya wa 9 mu bihugu bikize cyane. Ku mwanya wa 8 w'ibihugu 10 bikize cyane kurusha ibindi, ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Angola. Angola akaba ari igihugu giherereye muri Afurika y'Amajyepfo y'Iburengerazuba ku nkombe ya Atlantique, ndetse akaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu bitandukanye twavuga nka Namibia, Zambia, Democratic Republic of Congo, ndetse akaba ari igihugu gikora ku nyanja Atlantique. Iki ni igihugu cyagaragaje yuko umusaruro mbumbe w'abaturage ari miliyari z'amadolari 113 na miliyoni 340. Ukaba usanga ari igihugu gikungahaye ku mavuta, gaze ndetse n'indi mishinga ishingiye ku bucuruzi. Ibyo bigatuma kiba kimwe mu bihugu bishyirwa ku mwanya wa 8, ndetse akaba ari igihugu kimeze neza cyane, usanga gifite ubukungu budasanzwe. Turihutisha ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Ethiopia. Ethiopia bakaba ari igihugu giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, kikaba kimwe mu bihugu bifite ubuso bunini mu karere, ndetse n'igihugu gihana imbibi n'ibihugu twavuga nka Eritrea, South Sudan na Somalia, ndetse na Kenya ikabikoraho. Gusa umusaruro mbumbe w'abaturage nuko ari miliyari 117 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 460. Akaba ari igihugu cyagaragaje yuko gifite ubukungu, ubuhinzi, serivisi n'ihangana ry'ubukungu. Ibyo bigatuma kiba kimwe mu bihugu bikize cyane. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Kenya. Kenya nayo ikabishyirwa mu bihugu 10 bikize cyane kurusha ibindi hano muri Afurika. Ni igihugu giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, kikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu twavuga nka Somalia, Ethiopia, South Sudan, Uganda, Tanzania, ndetse akaba ari igihugu gikora ku nyanja y'Abahinde.
ndetse iki gihugu cya Kenya kikaba gifite umusaruro mbumbe nuko ari miliyari z'amadolari 131 na miliyoni 670, ndetse akaba ari igihugu gifite ikoranabuhanga, ubwikorezi ndetse n'ubuhinzi na serivisi zaho akaba ari serivisi zituma kiba kimwe mu bihugu bihagaze neza ku bukungu. Akaba ari igihugu kiza ku mwanya wa gatandatu, icyo ni igihugu cya Kenya. Mwanya wa gatanu w'ibihugu bikize cyane kurusha ibindi hano muri Afrika turasanga igihugu cya Maroc ndetse nacyo akaba ari igihugu giherereye mu majyaruguru ya Afrika ku nkombe ya Atlantique, dore ko ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu twavuga nka Algeria, Mauritania. Akaba ari igihugu gifite umusaruro mbumbe mu mwaka wa 2025. Raporo igaragaza ko ari miliyari z'amadolari y'Amerika 165 na miliyoni 840, akaba ari amafaranga menshi cyane, dore ko ari igihugu gikungahaye ku bukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'inganda n'ibyambu. Ibyo akaba ari bimwe bituma iki gihugu gikomeza kugira umutungo ukomeye cyane ndetse uri hejuru mu bihugu bikomeye cyane muri Afrika ndetse binakize cyane. Tutabatindiye ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Nigeria ni igihugu giherereye muri Afrika y'Uburengerazuba, ndetse akaba ari igihugu gihana imbibi na Niger ndetse na Chad. Cameroon akaba ari igihugu gikora kuri nyanja Atlantique, akaba ari igihugu cyagaragaje yuko umusaruro mbumbe ari miliyari z'amadolari 188 ndetse na miliyoni 270. Akaba ari igihugu gifite isoko rinini cyane, amavuta, gazi, serivisi ndetse n'ikoranabuhanga. Ni igihugu cyateye imbere cyane ndetse usanga abaturage baho babayeho neza cyane, ndetse n'igihugu gihagaze neza cyane mu bukungu. Akaba ariyo mpamvu gishyirwa ku mwanya wa kane mu bihugu. Mwanya wa gatatu mu bihugu bikize cyane hano muri Afrika bifite ubukungu bwo hejuru, ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Algeria. Iki ni igihugu giherereye mu majyaruguru ya Afrika, ndetse akaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu bitandukanye twavuga nka Tunisia, Libya, Niger, Mali, Mauritania, Maroc, ndetse akaba ari igihugu gikora kuri Mediterranean Sea. Akaba ari igihugu gifite umusaruro mbumbe ungana na miliyari z'amadolari 268 ndetse na miliyoni 890. Ni igihugu byagaragaye ko nyine gikungahaye cyane ku mavuta ndetse na gazi, tutibagiwe n'inganda zikomeye cyane zigaragara cyane muri iki gihugu. Ibyo bikatuma kiba kimwe mu bihugu bikomeye cyane kandi twize cyane hano muri Afrika, ndetse akaba ari igihugu gishyirwa ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikize cyane kurusha ibindi hano muri Afrika, ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Egypt ikaba iherereye muri Afrika mu majyaruguru ya Afrika, ndetse akaba ari igihugu gikora ku kiyaga cya Mediterranean. Akaba ari igihugu gihana imbibi nk'ibihugu twavuga nka Libya na Sudan, ndetse iki ni igihugu cyagaragaje ko umusaruro mbumbe ari miliyari z'amadolari 347 na miliyoni 340. Ni igihugu gihagaze neza cyane, ndetse ni igihugu gikungahaye cyane ku bukerarugendo, inganda zikomeye ndetse na serivisi zaho mu gihugu zizamura cyane ubukungu karemano ndetse n'ubukungu kamere muri icyo gihugu. Ni igihugu gikomeye cyane ku bintu bijyanye n'ubukerarugendo butuma kinjiza amafaranga menshi cyane, ibyo bigatuma kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikize cyane hano muri Afrika. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, nkwibutsa niba ubanye natwe bwa mbere ushobora gukora ku like ndetse ushobora gukora no kunzogera, ubwo ndavuga subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, kugira ngo ibiganiro dukizwa ku kanya bijye bikugeraho mu ba mbere. Tutabatendiye ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Amajyepfo. Iki ni igihugu giherereye muri Afrika y'Epfo, ndetse akaba ari igihugu gikora ku nyanja ya Atlantique ndetse n'inyanja y'Abahinde. Ni igihugu gihana imbibi n'ibihugu bitandukanye twavuga nka Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique ndetse na Lesotho. Ni igihugu gifite abaturage benshi bagera muri miliyoni 64, ndetse ni igihugu cyagaragaye ku musaruro mbumbe ari miliyari z'amadolari 410 na miliyoni 340. Ni igihugu gikungahaye cyane ku bukungu bunini cyane muri Afrika, gifite inganda zikomeye, ubucuruzi, serivisi ndetse n'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga. Afrika y'Epfo ni igihugu cyagaragaje yuko gigira ubukerarugendo kubera ahantu henshi hatandukanye ho gusohokera, ndetse akaba ari igihugu abenshi bakunze kuvuga ko ari Burayi bwa Afrika. Ni igihugu cyiza aho amaso areba ukaba warya urishije amaso, ndetse ni igihugu byagaragaye yuko nyine ubukungu bwaho buri hejuru cyane, ndetse n'abaturage bakaba babayeho neza cyane. Kikaba gishyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bikiza cyane hano muri Afrika yose. Yangaye nguko rero ibyo akaba
yari urutonde rw'ibihugu 10 bikize cyane kurusha ibindi muri Afurika. Twahereye ku mwanya wa 10 tuza kuwa mbere. Ni ibihugu bigiye bifite ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihugu, harimo inganda, ubuhinzi ndetse na serivisi. Izo serivisi mba mvuga amaduka, amabanke, ibitaro, ndetse iyo tugiye mu buhinzi ni handi uzasanga gikora ubuhinzi buriya buri international, bimwe bisohoka mu gihugu, ndetse inganda ugasanga gikora inganda, haba ibiribwa ndetse n'imyambaro cyangwa se n'ibindi bishobora gukorerwa mu gihugu. Ibyo bikaba ari bimwe byatumye tugenderaho tuvuga uti ibi ni ibihugu bikize cyane. Ntabwo twagendeye kuba nyine hari abaturage bagiye babayeho neza cyane cyane kurusha abandi, kuko hari ibihugu usanga bigaragara ko bifite ubukungu ariko n'abaturage babayeho nabi. Ibyo rero twagiye tugendera, buri kimwe cyose twagiye tukigenderaho. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye. Ibuka kora subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, ibuka kora subscribe.